Karbi Autonomous Council Returning Officer pen Top 10 Polling Station aphan long AKPG aphan kapangtak. Inglong kiri rongkete ahawar along Lumbajong Congress candidate Dhon Singh Kramsa aphan Karcho. Card News Channel pendi furong sopia long ke project abirda kahumri. Kardom Nili Karbi birda thanbang samisonaris rohangpi non arjitha birdang tonpen Karbi Autonomous Council kilik a returning officer amparta Deputy Commissioner pen Council kilik ang tek apia lo patini data pi top 10 polling station apan nong AP ponji pusi pachitakpon. Karbi Autonomous Council kilik ballot paper pen si dochi. Ballot paper pen kilik ipado ahud ballot paper nahok o. Vote ke jok ahud voter atum ballot paper alu along stem ke theng pame mea jok ballot paper akile nahok aretiti. Kilik ahud polling officer atum voter aphan koson si ballot paper along stem ke theng lapen kedu nangchi malaso aputhak than pen ballot paper kapanahok aphai pajum nangchi. Ballot paper alo kapanahok kapajum thek a polling station aphan top 10 anong AP pajirji pusi Karbi Autonomous Council kilik a returning officer pen lamte pachatakpon. Aruni pai ingkora pli arni tilike thoma por pen inglong kiri rongkete along Indian National Congress asong pen Lumbajong constituency aparman Karbi Autonomous Council kilik along kachapate dunji aphan Dhon Singh Kramsa aphan karchomai pedopon. Mayalong keong dung arada tum kedam tang pinang anabang pubang pia tumapan pahay ponlo seta Lumbajong arada tum tanga kaching thorawe pusi ning ke oi chepaklang bonta none pong abang ke ladaka hemarit ke do abang pumate Congress pen kipi pon Dhon Singh Kramsa pan pahay ponsi Lumbajong RJ pachalar nang pupusi rat pen ning je pon renti Mayalong Nepali Chakma Adivasi arong pen danglo kadoga we rong trok sia radatum Mayalong Chitong don. Si majority kona maga chingbe din ba bangkai lake nililam kali. Athe rat aning ke hang se nili claim ji. Card News Channel penaru ingkoi rapli arni ke wangji Karbi Autonomous Council kilik angru along pachiton dun pen difu rong supi ahitipi along Council kilik aputhak sakit alam theke long ji aphan ke project jihut jiput amok padupon. Difu ahitipi along keduk chojor cholang atum lapen hiti kewang abang pubang piatum Karbi Autonomous Council kilik ahud komada phansi wot jogjima pura nilituma pherang ke Mongol Singh Kro lapen mohor nepbang Stephen Teron atum kason se isi ke project ajaimek lang ikta matnak ken dala par itu ke lo ora kami ken koson lesena munit matingwa Koson muni sing mai lalu kayak tiga menit kam kime temu jauh bang balai tiga nama lagi foto kita tu hai masing enak boleh non kang wai ni ngapor ngi le kami nang tunggang wai gini nang ni kamat ha gitu Koson ke dia tanang lagi ini pina ngomongen no masa aku nang cepat lu tak nang cepat lu kuru jadi maksud pini buat itu kita jadi mau Koson malah tu army aswanat Delhi bangke nut depart ke menit tadi liga matha bangke dak subista mosti do so mosti upar trokam bang pen liga matha bangke party lam lang tin fancy la mesen candidate jagrat par ka hon thek la panik tor er candidate pham bahai na ko bisi dili tor ni na koi silang nam lo prote development hin lang na prote ruling sarkar lo kidu sigi mi lo kasi ruling government lo kidu la bangke party hoila hai sabe independent na ong che ni mi chemo kasi ne maju phanta pute ne matha bangke mesen candidate je rat phanta phanta thek laben ani ka sab candidate phase kadu Karbi ora tu tab pucok kan hai ku se ni pen pe tu ni party del asi noni tum kili ke polo noni kang wai polo bicho thengang wai polo asi Koson candidate kang wai nang ni hin ko kasi ni lihin bangke mo candidate lam lalo amuni da bangke party lam lang li se hopet rat phan kang hon kajin su the ka pen kaching thu ra phan kamatha rat phan hamtek pandang lo kadu we phan ta mission to war ke ja phan candidate to tin atu we kar ora ta phuti lo ni
जो थेंग पुलो दे नो aku na chak ke chok arti ki doklong amri da phansi gichu bai nang ko pente Karbi Anglong to mas council long to sita mi CM puno CM puno pangni dun je phan puno de arti doklong a ot atul mesen atum phansi CM ma puno EM ma to sita mi invite puno si ni betul na yin pen ha sona candidate la son kami tum gamat hadu ma candidate Bitum bangke amuk lapan candidate sonson tu bangke jongnam de sitami listen rat atum mane rat apan kelang kimisen ala bangsi kenang ko tapente kumatan si kimisen da candidate pinai mala ke kato Karbi rat atum nosi akudolo ma candidate la sona muni pasi de tu la na korat tu ni ma tha ma te rat na ma thani ngi la pheno Karbi Anglong phan sen ni da kenang ke itu Karbi ara pa chi hon le Karbi Anglong ke do ke doan pa chi hon he la kan Karbi Anglong farman ma te autonomous state article 4 ye ma chpaduk mat pachinang kwa leader pa chi ni আমাৰ জায়গাটো ডেভেলপ কৰিব লাগে আজি 10-15 বছৰ হৈছে ফুটপাথ ভাঙি আছে ফুটপাথটো বনাব লাগে ৰাস্তা ডাঙৰ কৰিব লাগে ডেভেলপে নাই আমাৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে ডেভেলপ কৰিব লাগে আমাৰ জায়গাটো এটোই আৰু কেনেকে ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট লাগিব ক্যান্ডিডেট ভাল ক্যান্ডিডেট যি কাম কৰে আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব লাগে আপোনালোকে চাইছে নেকি ক্যান্ডিডেট কেনেকে কেপি ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটটো এতিয়া বিশেষকৈ এনেকৈ চোৱা নাই কিন্তু কাম কৰিব লাগে যোনে ভালকৈ কাম কৰিব তাকে সাপোৰ্ট কৰিব লাগিব সনা ক্যান্ডিডেট সিনাং nilihin pen kapatini ke laheno mate nitum rak mate kidu kelak aswatum akar i ke laheno atto kanu kelang abang mate towar lapen kadu kabe ki pithe ka bang la phansi nitum ke akenang sot lapen kidu kelak tumpan lang pik nang ji lapen kisung ke boy tumanta lang nang ji lapen tum kai ke ron mai ke kapating tur bera phan ke nitum ke jogje asini tuma kemang ke laheno non malom so poraphan dihina pharman birtamo ington pon exnang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogasan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 78961 and you can also contact on landline number 03675246448. Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010 90945.
dihina mo aphi puthot birtalong wangthulo aruni phaing ko rapli arni anerlo por phai krei si pen nilip MSC constituency angkang choki hola dokhora be arong party office a hemalong Sunil Tokbi HSDC candidate apan kang thum karne lapen karcho asai kedengpon Labang so mailong may kachari pon nilip constituency HSDC convener Dhoni Rong Pilapen alang lihin pensi aluhi pachinipon lapen lamthi sitami jaipon bang so mailong chetong don SYC convener Laichen Ingleng KNC pen Mirina BP nilip SYC convener Benting Terang KSE pen Thompson Rongpi Sai Hemchun bang Sujit Timung lapen pinangan kithigiding atumpen mailong chetong don pen RDP don Rinti West Karbi Anglong District along Kedamtang Arua Chikloni Pai Great Roxy ani we Ronghang Rongbong Karbi Richo Harsing Ronghang ahin pen inut abang pia pan kaculang rempu alam abang ke ahok alam kalipusi kara asong atumpen aruni pain ko rapli arni lam klar pipon Hamran rong supi adung umrasi bearong along Karbi Richo Harsing Ronghang ahin pen kacholang rempu akoy kipipon laki ahok alam kalila pen mentu nesita kroyon e pusi Karbi Anglong rong asaramaya tumpen lam klar pipon ahok pet alam bangke Juli terang pi inut heme pi kereng parok aphansi kedo ningkan hini aprang apenan ti tekang roklo ausomar bang plido lapen osomar tumta theroi railo Karbi Richo tumpen aprang penta donrap kachipodo keduk kesung ahut setame chepo chero amun pi aron pinak achok Karbi Richo tumpen si soksang setame kerap pajirdun bom pusi pachinipon lapen lam ki lam phong kepo aning we vek setame osomar tumta hem dola chot galilo Karbi kurpho chingrum labang so amai long bang tanili walking president lo difuser long yon long ta lapen ge nili la kaduk we along benda jira rapet pensi non piniar ni bang nang koklo la tu hini pensi nili non pini da port long bang si ala ili tuma Karbi Richo phana pi yogi phan nili bang pinia birta bang ke la puan sikang tonik lo langi bom thakat news channel do me thakme kurwang thu